Siyabonga nalamhla ekseni bangcwele ukuthi sesikhona kutamkhonda uNkulunkulu awewe ukuthi akusiko lokulula kuvuka ekseni kulamalanga kepha ke siyabonga ukuthi iyakhona ukukhahleleka ingubo bathandekayo sithi kutamkhonda uNkulunkulu amen. Mhlamba siqhubeke sikhuthade bazalwane kubhalisa for lama sessions so that sitawukhona kuqhubeka sitibone tinombolo tisimisa kanjani ngumashiwa ke bathandekayo first come first save and isisho ukuthi indaba yebhaliso sekufuna ungasameli nekwekuthi ake ngedlulise iminute kepha sekufuna ukuthi uvele ukwende now and again so that sitawukhona kubona ukuthi sisimisa kanjani bazalwane njeke siyabonga kutimisela kwebazalwane kusho nje ukuthi asichubeke bazalwane noma sesisemakhaya kuwathatha ama precautions impela noma ngakuphi la sikhona khona siwathatha ama precautions alomkhuhlane siyamethemba uNkulunkulu kepha ke nathi sine responsibility lekufanele ukuthi siyende bazalwane. Siyabonga ngicela ke ukuthi sichubeke lapho sagcina khona evikini leliphelile lapho besikhuluma khona ngemavimbela noma tinto lesithi tingasibambelela ekutheni sifike lapho kufanele sifike khona noma sibe ngiloko lekufanele sibe ngiko kona ngekumiswa noma ngesimiso saNkulunkulu because liqiniso ngilelethi uNkulunkulu sonke ngamunye usimisele kwekuthi sikhone kufika enzaweni thide kufika kwethu kube lapha ekuphileni noma uma sendlula kulomhlaba sikhone kwekuthi sifike lapho sifanele kufika khona njengoba sisho ke noma siselapha ekuphileni nje ke sikhone kwekuthi sibe ngiloko uNkulunkulu lafuna kwekuthi sibe ngokona sathi ke kunetinto letisivimbelako netinto letikhanza ukutsetima endleleni yethu ungasakhoni kufika ngalesikhathi lekufanele ufike ngaso noma ungaba sefika kwanhlobo nje safunza evikini leliphelile safunza ngebazali abaningi one of which kwaba nguMoses and impilo yaMoses ivisana buhlungu iphindze isinikete sifundo bathandekayo because Moses safunza lapha ukuthi uNkulunkulu kwabita kuthambitele entsabeni wathi uma efika lapha entsabeni wathi libuke nali elikhenani ngesheya kepha wena ungeke ufike kulo sasho ukuthi Moses abe ahambe naNkulunkulu impilo yakhe cishe yonke kusukela ekudalweni mhlamba I would say uNkulunkulu wamvikela ekubulaweni wahola abantwana bakaIsrayeli baba kwaba netindlambedlu ngoba tindlambedlu tahlala tikhona nje la ekuphileni Moses
waya kuNkulunkulu wayothi uNkulunkulu because uNkulunkulu abesakwatile afuna kubabulala bonke. Moses waya kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu uma utawubulala labantu lapha ehlane kutawuthiwa wehlulekile kubafaka evile sethembiso. And iBhayibheli lithi uNkulunkulu waguquka waphenduka washintsha ingqondo yakhe wangababulali labantu because Moses wathi esikhundleni sekusubulale labantu ungcono ubulale mina. This is a person lo akhombisa buholi lobukhulu kepha sesifika lapho uNkulunkulu asathi khona lelkhenani lo lilwele kangaka lelkhenani lo lizabalazele kangaka wahletshwa wethukwa wentiwa konke lokhu kepha utalibuka lapha ngeke usafika kulo. iBhayibheli lithi uthi uNkulunkulu kungoba anizange nangingcwelisa mina. Sathi ke ngiletiye tetintfo leti lokhanza kwekuthi akunenzaba kwekuthi uhambe njani itolo naNkulunkulu kepha kubalulekile ukuthi namuhla uhamba njani. Because uNkulunkulu angeke abale litolo kepha uNkulunkulu ubala lamuhla. So tintfo ke lesithi tiyasifundzisa sonke bathandekayo kwekuthi sifanele kuhamba ngekucophelela kulokuphila lesiphila kuko ligama lengwasimalibongo. Namhla ke ngifisa sikhulume ngalokunye lengithi kungasivimba noma kungasibambelela lengithi kwesaba ifiye. Kwesaba ngilenye titha letikhulu tebantu noma ngilesinye sesititha lesikhulu kumuntu kuthi khanza wesaba. Uma wesaba kude inkululeko kwesabeni bathandekayo. Uma kunento lo yesabako wehlala wethuka njalo. Lomunye uma achaza kwesaba uthi is to be in apprehension of evil, to be afraid, to feel anxiety on account of something expected evil, on some expected evil. Lokusho ukuthi uhlala nje wethukatanya kwekuthi kukhona lokubi lokutangentekalela noma khona lokubi lokungenteka kungehlele and so uhlala ngekwesaba njalo. Ngithi ke kwesaba bathandekayo uma umuntu esaba akakhona kwenda lakafisa kukwenda. Uma umuntu abanjwe kwesaba uyawuhlala enzaweni tsite abhaca ngisho nekubhaca. Ngikhumbula indzaba ngibani lona uJoshua noma kuma-Judges lapho uNkulunkulu afika kulendvodza ayikhanza seyibhacile ngoba ukuthi babehlaselwa. Uthi uma afika ibhacile uNkulunkulu uthi wena cha elinemandla hamba kalamandla lonawo. Uthi lona kepha ngilichawe njani ngoba siyehlulwa lapha elingiyesaba. uNkulunkulu lo muntu umbona njengelichawe kepha kwesaba kumbambile. Kwesaba bathandekayo sitha semuntu. Kwesaba ngileke yetibambeko ngileke yema hindrances lengakhona kumbamba umuntu angaqhubeke empilweni ngalokho uyesaba. Lomunye ukhanza ukuthi wesaba ukuthi batamloya abantu. Khona abantu lokhanza ukuthi ngekwesaba ukuthi hey batangiloya ukhanza ukuthi akakhona ukuqhubeka empilweni. Uhlala akuloko kwesaba lokho ngoba wathi kwekuthi batamloya labanye abantu. So kwesaba kulijele lokhanza kwekuthi bantu labaningi babanjwe kulo because uyesaba.
Ngithi ke lento ke kwesaba kufanele ukuthi njengebantwana bakaNkuluNkulu sidile nayo. Njoba ngisho kwesaba bantu bangake besaba ngisho ukuthi kuyaloywana. Eliqiniso lithi kuyaloywana la emhlabeni. Liqiniso ke lelo lesingeke salibalekela nalesingeke sabheka lena nalena ngalo kunebathakathi labaloyanako kulomhlaba. Kepha lokuhle kuloke ukuthi wena njengemntwana waNkuluNkulu akuwafanele kwesaba. Ikabale kwasimalibongo. Kunenkulumo lethi la eBhayibhelini noma ngakake ngakhona kukhona kubala but lenkulumo ethi eBhayibhelini leligaba lethi ungesabi livela ka 365 la eBhayibhelini. Lokusho ukuthi 365 days siyathi umnyaka wakhiwa nge365 days. Lokusho ukuthi ngalinye nangalinye lilanga live lenkosi lithi ungesabi. And uma kuthiwa ungesabi kusho ukuthi ikhona lento lesabisanako. Ikhona lento lengakwesabisa. Kepha ayithi noma ikhona lento lengakwesabisa ungavumi wena kwesaba. Livesi lesilejwayele ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi. So namuhla ngithi uba kwesaba kufikela ungavumi kwesaba. Lokwesaba kutawuba khona, lokwesaba kutawuqhamuka, kepha wena njengemntwana waNkuluNkulu ungakuvumeli lokwesaba. Sisho sebelumbi sithi coward die many times before their actual death. Emagwala afa isikhathi lesiningi noma afa kanengi ngaphambi kwethu kufike lokufa mbamba. In other words, lokwesaba kumfaka ekufeni. Because noma sesitho umlo wesaba kwakakhululeki kwenda ini, ukhanza lomnye asathi valele endlini, ukhanza lomunye angasakhululeka angasendi lokwa nalokwa. So uhleli nje lapha ahleli khona because uyesaba. But ke thina njengebantwana bakaNkuluNkulu asingesabe bathandekayo. Amen. Ngicela sifunze ke nalive lenkosi lesiya uqalela kulo namhla encwadini ya Deuteronomy sahluko sika 31 sifunze khona le verse lika 6 but mhlamba ke siqale ku verse 1. Qale verse 1 up to verse 6 ku Deuteronomy. Khona lone Siswati asifunzele bathandekayo. Deuteronomy chapter 31 verse 1 kuya ku verse 6. Deuteronomy 31 verse 1 to 6. Yes. Mose wesuka lapho wakhuluma nanga emavi esiveni sonke sema-Israyeli wathi manje sengimdzala sengineminyaka lengu 120 kuthi angisakhoni ukuchubeka ngibe umholi wenu. Simakade ukhulume kimi wathi ungeke uwewele umfula iJordani. Simakade uNkulunkulu wenu yena mathupha uyawuhamba embikwenu ewele kuqala kunani. Uyawubhubhisa letive embikwenu nine niyawudla live lato. Joshua ke naye uyawuhamba embikwenu ewele kuqala kunani njengoba simakade ashido. Simakade uyokwenta kuto loko la kwenta kubo Sihoni na Ogi emakhosi ema-Amori lawabhubhisa kanye nelive labo. Simakade uyawutinikela kini nine niyawukwenta kuto konke lenginiya lengako ukuthi nikwente. Cinani nibe nesibinzi. Ningadesabi futhi ningathuthumeli ngato. Ngobe simakade uNkulunkulu wenu uhamba nani, angeke anishiye futhi angeke aniyekele. Amen. Ngilabanye mave egcina lawa Amos asavalelisa kubantwana bakaIsrael.
And ke uyabatshela ngoba sebakhulumile naNkulunkulu ukuthi angeke asawela kufika eCanaan. But ke uthi lapha kulabantwana baIsrael noma mina ngeke ngisafika eCanaan kepha uNkulunkulu yena liqobo lwakhe utawuhamba nani. And I like that. God himself will go with you. In actual fact, he will go before you. Ngale indlela nalo unihamba mina ngingasana ukhona kowela kepha yatini lokuthi uNkulunkulu uqobo utawuhamba kanye nani. Ke ngaleso zathu leso uthi ke Moses abangesabe bantwana bakaIsrael. Lo verse 6 uthi lakami ukuthi be strong and brave. Do not fear them or be afraid of them, for Jehovah your God is he who is going with you. He shall not fail you nor forsake you. Ngiyathanda leti nhlavu lapha one kuthiwa banini nemandla be strong. Kule ndlela lelinto ayihamba. Kule ndlela lentawela niye lapha niyawuthatha lela live lela nindawukhanza kunetitha tele tafuna nilwe nato kepha ke nine uma nitawukhona kubanwa kutawukulwa nato kufanele nibe nemandla be strong. Sengikhumbula Paulo mabhalela Timothy uthi kepha wena mntanami baninamandla lasemseni waKristu Jesu. Wena Timotheo baninemandla lamandla lonawo akusiwethi ikhwepha takho lamandla lefanele ube nawo kukhona umthombo la ufuna wathole khona elomthombo kusemseni lokuKristu Jesu. So ngithi la empilweni kuneni lokwesabisanako la empilweni dinento letesabisanako bantwana bakaIsrael lapha nje masisho babeya kuyawuhlangabetana netitha lekwafase batixoshe kule live labe bahlala kulo elakusolula kususwa enzaweni yakho ususwe ngilomunye umuntu nawe you will put up some resistance. But lapha ke Mose uthi ningesabi ningabesabi labantu ngoba uNkulunkulu uqobo lwakhe utawuhamba phambi kwenu. Bathandekayo njengebantwana bakaNkulunkulu God himself will go before us. uNkulunkulu uqobo lwakhe nguye lotawuhamba phambi kwethu. uNkulunkulu uqobo lwakhe nguye lohamba phambi kwethu. Njengoba hamba phambi kwethu ukhweshisa tonke letifu. Ukhweshisa konke lokungafuneki emhlabeni. eMaswati for whatever reason noma ke kusuke kuyini isizathu eMaswati ayitolo bekuthi uma bahamba bomake nababe indvodza ihambe phambili nesagila sayo because lo mqondo wawulowe ukuthi le ndvodza uma kuchamuka lokuchamukako itawukhona kudilisha nako lala beta ngemuva bangalimali bona ngoba le protector yabo seyihambe phambili. Base kuyachamuka ke sekuthiwa hayi bugcilati lobo hayi akhanjiswane kuhanjwe kanye kanye angakhommenti ke kakhulu kuloko bathandekayo kepha nje ke lo mqondo akungasho silomqondo lesento sasinabo buhle kwekuthi njengendvodza nesagila sayo khohlwa ke lokuthi yayiphethe lesagila sayo yona lolomunye achamuka alengiseni athweleni lengasemuva sekulokunye ke lokho kepha lokuhamba phambili nalesagila sithi ngilawushaya konke lokuchamukako babe safe labangilandzelako. And I'm saying our God will always go before us. Elapha uthi uNkulunkulu angeke noma Mose uthi lo uNkulunkulu utawuhamba phambi kwenu angeke anishiye. Akashiyani uNkulunkulu bathandekayo.
Uma khona umuntu longashiyani uNkulunkulu. And ke njengoba uNkulunkulu angashiyani kwethu kumethemba njalo. Uyahlabelela lo hlabelelako ngizawumethemba njalo. Ngoba yena uyayazi indlela. Uza uyihola njalo angisekele impela. Noma siphila emhlabeni lonento letinengi letesabekako but asingesabi because God is with us. Noma siphila emhlabeni loveta into letinengi letiletha kwesaba kepha live la uNkulunkulu lisitshela ukuthi asingesabi. Elisizathu sekungesabi ngiloko ukuthi sina uNkulunkulu longakithi. Amen. Ake sonzana leli verse bathandekayo. Incwadi yesibili ya Timothy sahluko sekuqala le verse lika 7. Incwadi yesibili ya Timothy sahluko sekuqala le verse lika 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Yes. Ngoba uNkulunkulu akasiphanga umoya webugwala kodwa wasipha umoya wemandla neweluthando newekutekhuta. Amen. For God did not give us a spirit of timidity, but one of power, love, and self-discipline. Ngilandela phakwe ukuthi uNkulunkulu kuthiwa akasinikanga umoya wekwesaba, to be timid, wekuthithibala nje. Yabona la emhlabeni sinentinto letikhanza utikhanze sowuthithibele nje. Utikhanze sowumile nje songasathi ukuthi kepha kufuna ngenteni, kufuna ngiqhubeke noma kufuna ngenteni, sowuthithibele, sowumenza onye, songathi unethiwe, but iBhayibheli lithi asinikwanga loyo moya loyo thina bathandekayo. Lokusho ukuthi noma tikhona tinto letichamuka tifuna kusithibalisa, noma tikhona tinto letichamuka tibe yi-threat empilweni yethu, kepha thina funa sathi sinemoya wemandla. Saniketwa umoya wemandla, saniketwa umoya wekungesabi, saniketwa umoya wethi siqhubeke noma ngasibhekana nasiphi isimo. Ngithi ke asingakuvumeli kwesaba kuyibambe impilo yethu. Njengoba sengishito kwesaba kungakubamba ekuqhubekeleni phambili in all aspects of life. Kukhona abantu lokhanza ukuthi ngabe bayakhona ukuphumelela baze banjinge la emhlabeni basebenze bakhona ukuqhubeka banjinge kepha ngayo sibatshela sibatawuloywa umkhanza samile umuntu. Lo munye mhlawumbe ngawuyafunza unawo nema brains ekufunza kepha bamtshela ukuthi usitakuloya wena umkhanza semila angasakhona ukuqhubekela phambili. But iBhayibheli lithi asinikwanga umoya wekwesaba kepha saniketwa umoya wemandla. So njengebantwana bakaNkulunkulu asikuyinyathele asikugijima etikwako kwesaba asikuyise eceleni kwesaba. Kwesaba bathandekayo kukholwa but ukukholwa loku wrong. Because into lo yesabako wesaba into lokholelwa ukuthi inemandla etikwakho. Kuthule bandleni. Into lo yesabako wesaba ngalokuthi lento ukholelwa ukuthi inemandla etikwempilo yakho. Ingakho kukhona lengakwenda la kuwe. So uyakholelwa kulento. Ngiko ngithi kwesaba kukholwa but kukholwa loku wrong. Because ukholelwa entweni le wrong. But ke iBhayibheli lithi thina sinikwanga ke loyo moya loyo kepha saniketwa umoya wemandla. Ngiyakuthanza ukuthi saniketwa umoya wemandla asinikanga lo kwesaba kepha ukhona lesaniketwa wona wemandla. Amen. Because uNkulunkulu akasiyekeli sisodwa kepha uyasiniketa emandla lathide.
Likamba lengoSimalibonga. Ngicela sifunze nangalamanye amavesi noma nalenye verse ke bathandekayo. Encwadzini ya Numeri Numbers 13 verse 33. Numeri 13 verse 33. Yes. Size sabona ngisho nemanifilu emadvodzana Anaki la intalelwane yemanifilu. Sitibone singangeti nzethe kubo nabo futhi basibona singangato. Amen. La bathandekayo ngumbiko lona noma i-report lebuyiswa ngiletinhlole letathambe tiyawuhlola live lase Canaan. Lo 10 wetinhloli siyakwathi siwabuya anembiko lo negative. So lapha ke uma baletha lo mbiko wabo bathi lena sithole emadvodzana emanafeli lekulandzile bathi sitibone sitinzethe emehlweni abo nabo base basibona sitinzethe. In other words, bathi uma batibuka bona letinhloli batikhanza bona bangesilutho. Ngalo uthi batikhanza bangesilutho naletitha tabo nato tasethi babona kanjalo. In other words, ubangiloku lotibona ungiko kona empilweni. Uthule bandleni. Ake ngiphinzi. Empilweni ubangiloku lotibona ungiko kona, loku lotitshela kona ukuthi ungiko utawuba njalo. Ngibani ngijobe lothi umuntu ungiloku lakholelwako enhlitweni yakhe. As the man is in his heart, so is he. Umuntu ungiloku lakukholelwako. Ngalo uthi utikholelwa utibone unjalo. Utibone ungasilutho nelabanye abantu batakubona ungasilutho. Laba batikhanza bathi sitikhanza sitinzethe. Ke umoya wokwesaba loyo bathandekayo. Laba babebanjwe ngumoya wokwesaba. And because of that, noma sebayile kule live banyathela kulo babuya netithelo kulo kepha abazange bayongena kulo balidle because batikhanza batinzethe. But for Caleb na Joshua labe bahambe kanye nabo ngalo ukuthi bona abatibonanga batinzethe bakhona kuyawungena evele sethembiso. Awu bathandekayo. Bo Caleb na Joshua lo moya wekwesaba awubabambanga akunenzaba ukuthi babona the same thing layibonwe ngilo 10. Majority is not always right bathandekayo. Noma siphila evele democracy namuhla. Democracy lethi sebenza ngenzando elinene. But eliqiniso ngilele lithi democracy is not always right. Bunengi bebandla abusho ukuthi basho liqiniso. But Caleb na Joshua bathi siyamuva wonke lo 10 against 2. Kepha noma kung 10 against 2 we will still stick to our belief. Noma si minority noma singilabancane kepha thina siyakholelwa kwekuthi lo nkulunkulu losethembise kwekuthi sitawungena kulela live lela noma kunemadvodzana ema-Anaki noma kunetidlakela noma kunani asikwevumeli kwesaba kusibambe. Asifune kuvumela kwesaba kusibambe. Lokwesaba unfortunately sekubambe nalabalingani bethu kepha noma sekubambe balingani bethu sina sitawuqhubeka siye phambili njalo. Kulula kuyengana bathandekayo empilweni. EmaSwati abayibohlathi yeke madvodza kuyengana.
Lokakanje ukuthi mhlambe sesiyengene savumelana ngalokuthide ukanje ukuthi sonke sesithi bhu hayi ngoba wonke umuntu uthi akube kanje angisale ngela kanje yeka emadoda kuyengani but bantu labamatiko uNkulunkulu wabo bayawuthi noma linengi libheka le kepha mine ngitawubheka le because ngiyakholelwa. Silombe sithi it takes a live fish to climb upstream. Kuthatha inhlanti lephilako letawuthe manje abheka le yona ikhone kwashaya iphambane nawo iwadzabule ngoba iyaphila kepha leseyifile ilandzela lamanti labheka khona. Ngithi ekuphileni kwethu asibethi inhlanti letiphilako asibethi inhlanti letitawuthi noma kukhona kwesaba but I'll be able to brave kwesaba ngitawubhekana nako kwesaba ngiye phambili. Sesifike ekugcineni we know a story sa David na Goliath mhlawumbe sitawuqhubeka ngaso esession lelandzelako. But lapha kulandzelwe ukuthi le Bible lithi Goliath for 40 days abephuma njalo le kumaFilisti aye lapha eshashalazini abuke abantwana bakaIsrael athi uma khona lonemandla ekulwa nami akethe silwe kanye naye kuthiwa it's time ema-Israel evalawo mavi abefikelwa kwesaba. But kwafika David and the Bible says, why valawo mavi David and say, I guess but I can see 1 Samuel chapter 17, verse 16. Lagami would say, for 40 days the Philistine will come forward, morning and evening, to take his position. Jalo for 40 days, exen avuke Goliath emeshashalazini ukhona lo ngalwa nami. Ezathi umasho njalo bangenele kwesaba abantwana baIsrael abuyele emuva ayohlala abuye entsambama kukhona lo sativa nemandla. Ayi Nkosi yami sijangaza sitha sijangaza phambi kwabantwana bakaIsrael kujangaza umuntu longakasoki ajangaza phambi kwabantu labanesivumelwane naNkulunkulu kepha babanjwe kwesaba. Nkosi yami verse 22 kuthiwa David left the supplies yet with him in the care of the supply keeper and ran to the battle line. When he arrived there, he asked his brothers about their well-being. Then verse 26, David asked the men who were standing by him, what will be done for the man who kills these Philistines and takes away the reproach from Israel? Indeed, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Now David, Siswati silangenhla wathi umabuta wekuthi utawende wani umuntu lonjena umnakabo lomdzala wathi wena siyakwathi vele wena uyathi khukhumeta wena. Hey wena ulethe kudla lapha awusilo soja ake uyekele indzaba yekulwa but Davide lapha because abethe umoya wekwesaba abengakabanjwa kwesaba wathi lo mfilisti lona lothuka impi yaNkulunkulu angeke ahlale phakade. And we know the story bathandekayo kwekuthi wagcina Davide abhekane naye Goliath and wambulala wasuswa lihlazo kubantwana bakaIsrael because there was a man who did not have the spirit of timidity. Lapho bonke labanye sebesaba lapho bonke labanye labatrainelwe for imbe kepha sebasaba khona kwasukuma umfana lo wathi ukuthi kunaNkulunkulu wami. Siyakhumbula ukuthi Davide wathi uma eva Goliath wathi lo nkulunkulu wami lebe nginaye ngelusa timbuti noma timvu tababe kwaqhamuka libheke ngakhona kulibulala kwaqhamuka ingonyama ngakhona kuyibulala and that same God utangenda ngembulale lo mfilisti because abede umoya wekwesaba
abete umoya weluvalo, but abathi kwekuthi lo nkulunkulu wami uhamba phambi kwami njalo. Bathandekayo, ngishite ecaleni ngathi lokubade kwesaba is not because kude lokwesabisana. Because here David abebhekane naGoliath. Goliath lesitshela ukuthi kwakuyindvodza yembi kwasebusheni bakhe. Afake tonke tintfo tekulwa, afake tonke tinsimbi tekulwa, vele kwakuyino-go area ngekubuka kwebantfu. Kepha Davide, because abete uma wesaba tinsimbi, wathi lona noma ngawuvikeleke kwani, uNkulunkulu wami lohamba phambi kwami, utamnikele esandleni sami. And I'm saying, njengebantfwana bakaNkulunkulu, there are so many things letima phambi kwethu. There are so many things letisabisako. There are so many things letiqhamukayo empilweni yethu. Uthi ngathi ngawe uyawubhaca, ungathi ngawe uyabaleka. And for 40 days, bantwana baka-Israyeli babephile kwesabeni kwaze kwaqhamuka umuntu lothi ngalo nkulunkulu wami ngidawuphumelela. Engithi bathandekayo, uma siyawukhwesha, sikhweshise umoya wokwesaba, siyawutisinzisa thine, sisinzise nalaba sivako. Davide lapha wanela kumbulala Goliath, imbi yonke yaka-Israyeli yarejoyisa, emafilisti onke ancotshwa because kwathatha umuntu munye lowadi kwekuthi uhamba naNkulunkulu, lohamba phambi kwakhe njalo. Uhamba naNkulunkulu lomvikela njalo. Ngithi that same God is the same God nanamhla bathandekayo. Whatever lokungaqhamuka kwesesabise asingesabi because ukhona yena uhamba phambi kwethu njalo. And aketeli akalali. Ngaleso zathu leso asikhone kwekuthi sikukhweshise kwesaba. And kukithi sisikhweshise kwesaba. Kwesaba kuyawuhlala kukhona, kepha uma sikukhweshisa kutawukhwesha kwesaba. Zobakhuluma ngekuthi akusiyo yonke iminyango levalekile lekhiyiwe. It's not all closed doors that are locked. And some of le minyango lena uyathi uma uyikhanza ivalekile, the moment usonzela la kuwo ikhona ukuthi ikhweshela ivuleke, ithi ivulekele yona because uqhamuka uyeta la kuyo, awudzikile uzuyibambe ngesandla, kepha itathi ivulekela yona, kepha uma useme ekhashane itawuhlala ivalekile njalo. And I'm saying, empilweni there are closed doors, but they need one to be courageous and approach those doors. As you approach them, they will open on their own. Because God is with you. God is going in front of you. God is paving your way. So whatever lokufanele ukwende, ungesabi kukwenda because ukhona uNkulunkulu wakho. Ngithi ke umoya wekwesaba bathandekayo, asikawuvumeli kwekuthi usibambe, asikawuvumeli ukuthi usicinzetele. Kuyawuba khona, uyawuhlala ukhona lo moya wokwesaba, but let's know uNkulunkulu lohamba phambi kwethu. And njengoba hamba phambi kwethu ufanana nalendvodza lephethe sagila letawushaya yonke inyoka leqhamuka phambi kwakhe babe safe bantwana labamlandzelako. Silandzela uNkulunkulu lowanqoba. John 16 verse 33 uthi Jesu, ningasabi mina ngilinqobile live. Ngayindlela lendlela lentawu ihamba kutaba khona bulukhuni lentawu hlangabetana nabo, kepha noma kunalobo bulukhuni ningesabi ngoba mina ngilinqobile live. Silandzela umuntu lwanqoba live. Ngako sizathu sekwesaba asingabikho empilweni yethu. Noma khona lokwesabisanako, kepha singakuvumeli kwekuthi kusibambe, asikhona ukubhekana nako because lele simlandzelako wanqoba konke. Igama lenkosi malibonga. Cela sifike egcineni sithandaze sibonge livi lenkosi bathandekayo. Baba ingcwele, baba othandekayo, siyakubonga Nkosi nalamuhla, siyalibonga livi lakho uNkulunkulu wethu longcwele losiphe lona. Siyabonga kusiqinisa ngalo.
Siyabonga Nkosi umoya wemandla losiphe wona etikwato tonke timo lesibhekana nato etikwato tonke timo lesikhanza sikuto. Siyabonga ukuthi emandla akho nkulunkulu ayasiphumelelisa, emandla akho nkulunkulu asewetela ngesheya. Siyathandaza Nkosi lo moya wesibinzi, lo moya Nkosi wekungesabi awufake empilweni tethu imihla ngemihla, sikhumbute ngawo ngoba ngawo Nkosi siyawukhona kufinyelela enzaweni lapho sibitele khona. Busisa libandla lakho Nkosi sehlukana nakulesikhathi, hamba nabo bantwana bakho balwele tonke timbi letiphambi kwabo egameni lika Jesu Kristu. Amen.